Ebusiafo ene de ye ni ekokopiemu ewo takrade a emamu wa miensa bi a chese wo mo ede wo mo de ye kronobo na esi wo mo ani so se ne shop akese a ewo takrade ho no me no na wo mo edibedi wo mo dwuma se ne o bekwa akogugu ani na chese ne obeda asore obehu ane se akrofurefo aba bewia wo na odwen ho a wo nte ase nipa no so a wonhu wo mo nti wonye obi a nyamesuro ewo mu a na chese ne duabo na ade agye wo mo na omafudu a na omo de nioma no aba na so sese ye kame akwakoye se ye nipa dodo na ehunu mfasodi a ewo efa CCTV camera eho amachese me ne wo kase ye emamu a wo mo ye wo so omadwe so mkwakobọ krono no CCTV camera na etimi capture wo mo footage aba abonse we de clear wo hu nipa na nim all those say black and white na so hu no be kase nipa da sani na ahye da ejina hono na we video wo mo na ode wo mo aba beto abonten a chese ye krono na wo mo akobom na shop owner no de ensem no etu eduana se wo kirem a nye we nye de dikan anase de toso mienu a sa nyoma we esi obehu se obeba adwuma mu no na enkrofo anase obehu se wo hu se like enkrofo attempt ye so mbebo wo dan ne moment mi anye sa momo suro de ane da na omo sa padlocks ene de keka ehu a chese ade a ekoso ewo ehonum na we de nyame ncha de CCTV camera no etimi a capture emamu yi ama enede ede wo mo de wo mo mfonyi ba beto abonten a wo mo esere se obi biara wo betimi aboa ama wo mo nsa timi aso se nipa no emu ede wo mo embo moden a no wo mo mfa ye nipa no enkonkoma aposefo anase Sky Power 93.5 FM mo mfa wo mo hotline no eso entempa na ne emra na ese no wo mo ene emrante we eni no nyonyonyonyo because kronobo a ekoso hono we kire se eye wo mo a na ebo sakro no na abusuafo ansa ne bekwa kwhwe video no na mekai mo ese ochade herbal center ene so yasen ema ye de adwumadie no eba so mo ochade ese yare biara ete wo so aye kranko aye hunamani yare wako a entimi enko no bana so ye na wone wo endi enchia na senchia no beko na wie na behu se wanya wa yaresa na ono nsuso no enya ne ho se ne ese na efata na eno ntifa ne number e wo screen no eso na ene no entwetwe enkom na abusiafo menkohwe video no emfa embra ekwan o monam so edi ebu shops no eni embra ne ba ye beto aso Fund one cup why my why am I no boy am oh I two a day e boy bit of baby all share two only alias oh boy professional tife obey sia around we'll publish them, the whole world will see them. How stupid they are. So I will put for Facebook, you put for everywhere. They will go to Facebook. Videos need and that's not for say area. Then they come back. West line, west. And now you know, one or one line in the Yammer Metro. Where can it well, my mother told me. Check what's on the donor. What's on the I wish I didn't want to do it to me. Hey, you fumble it. I am a circle. I don't know too sorry. I had to hear the war. It's not what so to you. Tan or Sanwana, or some what is usual, or 4 parades. Hey, can I say? Walla. Then they go to a person also. Oh, yeah, me. Baby, I knew one.
Yeah, principal uncle. Oh yeah. I want to one power. No matter how black and white, I won't go. You're going to the picture. How do you power the picture? Oh, don't worry. Oh yeah, and so no, or record that. Now let's show me screenshot. So be it. What's how your video? So what I mean, you for For problem. We are that couple girls. Why girls are cut out tomato and my passion on the board. Jamano, camera there. I'm not going camera now. I'm not afraid you more about say. Yeah, I don't go with you. I'm going. Abusuafo se wa wahunu mante wa omo esisi omo so a kyese eba na senka nipa yi wo kopa adwuma pa bi de aya anase ade se obetimi enya bie na so krono na omo de asi wo omo ani so ne no na amadodo na kasese ho behia se ene wo shop nkwa de afaka etoka so na CCTV yi make sure say we be install bi wo office wonu adwuma mu ho shop wonu se ne ebe ya sesei krono a ekoso ne ebe nam so ne etimi de ache eye akronfo renfo wo mayi mu anya sapa ne ejai edema posifo say da ne da krono no ensiwie ne enko report to police station na posifo na ndwedue mu embusebusa enko fefe mu anansa na wo nsa so mu a ebedu santa empepenso na chese wo mo ediboni na na wo mo mbekum na wo ma chese wo mbebo wo mo efom so wo ma bo wo mo efom ti dodo na so sei die ho be hia se aban no enkra CCTV cameras na enfamra na wo mo ekra ede eba no na ne yentimamufo no so wo so nsa betimi aso ebi eso no na wo so wo to eye ebi ede ebo wo office so wo adwuma wo se ne ebe ya bonefosam no ebetimi ayede eto ebetimi etwa because sei no eno ene ade a ebeboa ama awudie krono ene robbery cases a ekoso wo mayimu enyina no eto etimi etwa wonso wodi nhwefa ho ene sen ebinu so sese akonfo no ye che wo mo krampo na eno ano no yesu yenku wo mo ebi because ye ja wo mo anase ye de wo ye detain wo mo ana ye di wo mo na so kokodem na oba krampo na still na bone no obeba ba bedi eno ti ye che wo mo a yenku wo mo emfa se de be ya nipa no anase robbery no eso ebetimi etwa e wo mamu sen na wo hu no esi efa killing of robbers no right anase enye right wadwen channel fabra ebebetu edwa e wo too much in comment section like videos no share all the social media platform as media ene ekia sikapa dasene yebesane di ehia ebiwaka